baza kana kiga mu mashuri yo hasi ariko kabakibaza ko abana twigana buri abazi bijyanye n'isanzura ibintu byo mu kirere mwana uzi ubwenge unique mwana wanje uri hariye brilliant umunyabwenge different from other kids makes kubutandukanye n'abandi bana bikugira umuntu udasanzwe niwe mwana urenze nzi sibyo Yesu uranyumva mwana bayibaza abana bigana muri za primaire mu wa mbere ngese barabazi ibintu by'indi mibumbe mu isanzure wapa abana bangana gutyo nta kintu babazi mama yafashe umwana aramutahana amukuye ku ishuri mama n'umumamyi ako kantu twakiboneye ntago ari inkuru batubwiye mukecuru dore imodoka yari ko muri South Africa kubera biba cyane imodoka ubonye ukuntu asigaye ikubiseho ijeke batayiba batayikata ngo bikunde bariba kandi n'imodoka shahumbi ageze hano yahasanze umukasi bawujombye handitseho ngo Becky aramwandikiye ati undi mideni uyu mubyeyi menya afitiye abantu amadeni baza kumwishyuza banamutera ubwoba bashyizeho igikasi ku muryango ku buryo niyo agiye kwinjira bafite ubwoba hari abantu menya afitiye utudeni kiratashye n'umwana erega nta muntu utagira ideni ntiyagire ugaseka undi maze na leta ifite amadeni nkanswe umuntu kuki muri iyi nzu hatose kumbe firigo yabo irava ntago yishoboye amikoro ni make tangiye kureba hano amashuri akana kigamo areba andi mashuri za Saint Paul Katurore kureba Minerivare amafaranga ni menshi ibihumbi 200 hano ararya ibishyimbo na kawunga karenzaho amazi rebe ni umugore ufite utudeni ufite ibibazo undi mama wese ufite umwana umurera wenyine akongera akareba hano bamubwira tuturimo amadeni ugomba kutwishyura BK bamwita BK uriteguye se kuzana amasakoshi tugiye gukorera amafaranga nka kera ejo saa 5 za mu gitondo sawa saa 5 za mu gitondo uyu mugore afite ukuntu akora ufite ubwoba uyu mugore akora amasakoshi ya pirate ubundi akajya kuyagurisha umva hari abantu ufitiye ideni rya rambere bamereye nabi no kugura essence bisigaye bingora ibaze ko ufite akamodoka ka make kanywera make na essence ari ikibazo nta gihe mfite cyo kugira ubwoba uri kumva umugore ariko baramubaza ati mu gitondo urajya kugurisha amasakoshi ya pirate ufite ubwoba akavuga ati mfite amadeni mfitiye abantu amadeni nabuze na essence njyana ahantu ati nta gihe mfite cyo kugira ubwoba inzara ikumaramo ubwoba uyu mugore bamwita BK bebe nitubigenza neza iyo nzu urayisohoka mufite 250 ngo ni hafi miliyoni zigera kuri 20 z'amanyarwanda cyo kuri witwa Rindiwe yazanye amasakoshi kuyagurisha na amasakoshi ya pirate aza mu rugo rw'abakire na amasakoshi aba yakoze ya pirate muraho yinjiye hano aje guteka imitwe urabona ko abateka mutwe ariko bagiye guteka imitwe bambara neza mbonye wagira ngo n'umubyeyi wiyubashye kumbe n'umuteka mutwe baba mama mubona mu mujyi bagenda yiyubashye banakuze ukabona n'umwe muri sere kumbe n'abateka mutwe yaje hano mu bandi bamama babakiri baba mama nyine twatangiye batubwira ngo amasakoshi babona n'abastari ngo nabo babifuza kumera nkabo ngo ndetse iyo sakoshi uyifite ngo ni ikimenyetso ko uri umuntu ufite agaciro muri society ntabwo nari mbizi bino plaga wacu tuzanye amasakoshi bite ufite ubwoba zana amasakoshi iyi ni Chanel flap bag ni isakoshi kuri wa gatandatu buri mukobwa wese n'umugore muzima yakagombye kuba afite ndetse iyi chain ubona kuri isakoshi ni ruthenium azi n'ubwoko bw'amazahabu ni zahabu ivanze na ruthenium ndetse rwose iyi ngiyi nyirayo yayitayeho neza cyane aya masakoshi yakura heza aya masakoshi akenshi nyahabwa n'abakiriya bari prive badashaka kumenyekana ni ba bantu b'abakire mbega baba barayaguze ariko ntibayakoreshe cyane hari igihe umukire afite amasakoshi menshi isakoshi ugasanga yikoresheje gake akifuza kongera kuyisubiza ku isoko yarayifashe neza mbega ni ba bakirekazi turi kuvuga hano ba bandi batifuza kumenyekana iyi bayita Hermes Barkini ifite ibara rya emerald uruhu rw'ingona ni rwikozemo
ni amasakoshi aba yikoreye pirate. Iyi sakoshi nyirayo uwahoze ayitunze ni icyamamarikazi bita Bridget Radebe, ni umusitari cyane wo muri kino gihugu cya South Africa. Muri Bridget Radebe, Bridget Radebe umustarikazi. Noneho bano bagore n'abakobwa bose ubona iyo babonye umu-influencer yapostinze agasakoshi nabo baba bagashaka bavuga ati ya sakoshi nabonanye runaka, ya misatsi nabonanye runaka, ka gapira nabonanye runaka. Sasa hano rero yuje guteka imitwe ukavuga ati iyi sakoshi umuntu wari uyitunze ni wa mustarikazi bita Bridget. 100,000 rand. But isakoshi ihagaze ibihumbi 100. Mbega ubwo ni nka miliyoni hafi 9 nta cyangwa 10. These are heirlooms. These bags, ladies, are the... Umva iyi sakoshi nigaragaza umwamikazi. The lesser end? Yeah. Twereke nandi. I have these cute little Gucci's. Dore n'utu dusakoshi duto twa Gucci. 40K ring. Kamwe kagura 30,000 kandi 40,000. Ubwo 30,000 by'amarandi kubazi kubara neza amafaranga abagera hafi kuri 2,200,000 z'amanyarwanda cyangwa miliyoni 3 hafi aho. Ibaza agaciro k'iyo sakoshi umuteka mutwe yanagiye kuyakorera tu. Ugira twakwishyura n'ikarita se? Oya ngiye banyishyura cash nta POS abafite. You know, the math isn't. Ariko imibare ngende ndumva idahura neza. Iyi mibare idahura. Fancy haul for someone who does house calls. Umva ayo masakoshi arahenze cyane ku buryo ari amasakoshi atakagombye kuba agurishwa n'umuntu yazana mu ngo ayabunza. Hari abagore baba bafite ubwenge ataye amasakoshi agaciro kayo uburyo ahenze mu ntago ari amasakoshi yakabaye acuruzwa mu ngo gutyo kubiboneye. Babe, come on. Amasakoshi nayo nyayo? Oya biragaragara ko ari nyayo. Facture zirese izihe facture? Second hand bags. Okay, most of them were bought brand new. Izi ni caguwa ni sakoshi zakoreshejwe n'abandi bantu bashubije ku isoko. Harya Bridget Radebe ngi sakoshi yarayitunze. Niwe wari nyiri iyi sakoshi. Improve it. Sawa bigaragaza amagaro Bridget Radebe. I don't know Bridget personally. Ya Bridget Radebe ntago tuziranye. Ariko umuntu wandanguje sakoshi yamaye amakuru ko yari Bridget Radebe. Just calm down. Hi Bridget. Bita Bridget ibaze kujya kubeshya ngo isakoshi yari itunzwe n'icyamamare ugasanga mu bugiye gutuburira harimo umuntu ufite nimero z'icyo cyamamare. Yes dear, it's me. Bite ni njyewe. Have you ever owned green isakoshi ya Emerald Green Hermes Birkin wigeze uyitungaho? Iri mu ruhu rw'ingona? Oya uravuga ibiki isakoshi ntago ndayitungaho. Bahise bamusubiza ibyo umuteka mutwe ndagusobanurira nyuma baramuvumbuye tubeshya ngo isakoshi yari itunzwe n'icyamamare atari byo. Doesn't turns. Nina, I came here because you asked me to. Umva ngiye naje hano rero kuko mwambwiye ko mukeneye amasakoshi nimba mutayakeneye yerekana nigendere ntago muzi icyo mushaka. Ntago ugenda uragomba gufungwa hano washatse gutuburira abaturage b'igihugu. Umva mubabagare polisi urumva umuntu yaduciga gutyo yaraje kuduteka imitwe. Umva nimba mudashaka kugura ngiye ndigendeye. Turashize ngomba guhamagara abashinzwe umutekano n'ahantu ujya. Hamagara polisi hamagara abashinzwe umutekano. Turashize ngiye guteka imitwe ngo yibonere udufaranga tangira kwirukanga mu rugo rw'abandi umuntu w'umuteka. We mugira vuba muhamagare polisi ariko bano basirayi kwiri nawe ushatse gutubura amafaranga bayabavunnye ku buryo bamenye ko wari ubatuburiye baguteza leta nawe biba byarababa bajura biza. Wewe tangira guca hano mu bipangu by'abakire bifite n'abashinzwe umutekano. Wewe n'udusakoshi tw'abayagerageje guteka imitwe ngo yirwaneho nk'undi mu mama wese ugomba kubaho i Kigali. Wewe turi nguriya we acaho baramukurikira wenda ndamubona mu gipangu. Bada hagarara nta nzira isohoka ihari. Bamwambuye isakoshi ye barwaniye amasakoshi acikanamo kamwe. Urebe mugora acaho turashize yaragiye guteka imitwe amasakoshi barayasigaranye aba yamuvunnye nawe aba yashoye. Yaragiye guteka imitwe ngo yishyura abantu afitiye amadeni. Tandi hari ahantu babashe kuhacika. The jig is up. So you and I cannot talk for a while. Je nawe tugiye kumara igihe tutavugana twaraburisha. Okay, I am in debt. Umva ndi mu madeni y'abantu bamereye nabi bamaye rambere. It was a hustle. Twagomba kwinjiza 250. Byanze nyine ubwo byanze. My ankle today. Nafunitse uyu munsi kuri cheville. Just get me my bags back and we'll... Basi mutsubiza amasakoshi yanjye. The bags are gone. Amasakoshi yanjye wa mugore uri kumwe n'abari abantu nawe n'umuteka mutwe. Everything. Got so hectic there. Police squad cars. Abapolisi babyinjemo abantu babyinjemo nta kintu bibone. To lose those. Aya masakoshi ntago nayabura. Uyu mugore ari kumwe n'ababakire nawe yigize nk'umukirekazi kumbe n'umugambanye n'umujura mugenzi we. Connections because
is on you. koresha abantu muzi uko byose ni amakosa yawe wandangiye barabakiriye. Amakosa nayawe udashoboye no kwita ku mwana wawe. Nturengere BK. Tandiwe sibana nimero yanjye itamukupa. Gezano habuze gato yaragonze umuntu yarangariye muri telefone. Bimwe tubabwira ngo nimukagende muri ku matelefone mutwaye. Wena Wakigaboye amutura umujinya wose afite n'igihombo cye. Wasaze uri impumyi kandi amakosa yari kuri fone ntabwo ureba aho ujya. Ni njye utareba aho njya. Sisi uwe no chakimodo. Niwe warutwaye wihuta. It's a parking lot. Ikindi hano nta nubwo araho batwarira naho parika muri parking. Urashaka kunyita ikigori cye. Kana habuze gatoga imodoka ikagonge kuyu muguru umugabo aratabara. Okay? Bise neza mwana muto. It's Mars. Iyi ni Mars. Umubumbe nyine wa Mars. In the planet, right, champ? Nuko ngo utabaye umubumbe. Here's akira imibumbe yawe. Uze gatunga unyicira umwana. Wa musaza umugabo yarumiwe. Ahantu twe tutabasha kugera mwisanzure niho tubona urujijo. Komeza urebe hejuru ureke inyenyeri zikuyobore. Mutwana hano twaje kureba ibijyanye n'inyenyeri. Kakana ko uyu mugore gakunda inyenyeri ibintu byo mwisanzure. Kumbe uyu mugabo niwe ubigisha yarebye abona. Murakaza neza muri Astro Club. How do you organize? Ni gute wategura ikirori mwisanzure? You planet. Bebe. Right. My name is Captain. Amazina yanjye ni Captain Temba. I have a lot of fun in the next couple of months. Mu mezi abiri rero iyi porogaramu mwinjemo tuzanezerwa ngiye kujya mbigisha tujye tureba ibintu bitangaje bijyanye n'isanzure. Nta muza kwandikisha abana mbega bakunda ibintu by'isanzure bakajya basobanurirwa ibera mu isanzure, inyenyeri, imibumbe, ibintu nk'ibyo. Ya mututse atazi kari we mwarimu. I just want to say thank you for saving my. Wa mwana wakoze kari gutabara umubumbe wanjye. Glad you like my joke. Oh, it was stellar. Nishimiye ko wakunze rwose joke zanjye. Yego. Rebe. Askis. Uzindishaka Shaisa. Babare kare habuze gatongo ngugonge. It's just been a really bad day. The Big Bang was 13.8 billion years ago. That's correct. Kana kaba kazi ibintu. You know that. Cosmic microwave. Sikitwa cosmic microwaves. Ndikusobanurira kana. I need to collect more form. Mumerezi yo fomu yanyu nimba mwamaze kuyuzuza yaje kwandikisha kana. Numuteka mutwe. BK. Wewe witwa nde banyita BK? His name. Umwana wawe niwe nkubaza. So that's good. Ndako izina ry'umwana. Musinga. Yitwa Leo Musinga. Yitwa Musinga Leo. Leo. And you, BK. See you next time. Sawa tuzabona n'ubutaha nawe BK. Iyi phone number yami ni. Nimero yanjye ya telefone rero ni iriho. Phone kuvelayo. Ugize icyo ukenera umwana agize ikibazo ku ishuri wampamagara. Isn't Ovela is no Ovela. Urebe. Do you have maybe another number? Hari indi nimero waba ufite umuntu yaguhamagaraho? Your husband? No. Nk'iyo umugabo wawe mva ariko. Oya. No. Oya ntayo. Ubwo mu yandi magambo nta mugabo agira. Ninjye n'umwana turi babiri gusa ngataye mu gutwi ko nta mugabo ugira. Ura ntugace ku rugo ngo rw'umupfakazi utamubajije iki. Kisha umugabo. Captain Temba yazi gusikana amagalaxies amanganani. Captain Temba afite amakuru menshi mu bijyanye n'isanzure. Yaracyari kwandika Titans sinago nzabona amasakoshi yanjye amasakoshi basigaranye mu gipangu. Akiraho. Close your eyes. Funga amaso yawe, funge n'amatwi. Kana karahumiriza agashyiraho n'ibyo ku matwi. Hari abaje. Zamura ikirahure. Madam. Ya Clef. Bitu umunyabwenge. Manje uzobhadala noma ngihamba nendlela. Uratwishyura cyangwa nta hano ugutwi kwawe? Mfata kumwe n'umwana wenyishyuza abantu, umwana ari kunyumva. Kana baba yakabwiye ngo funga amaso. Bengifuna imali yakhe ne. Beke arashaka amafaranga ye. Bazo boys uvuga ingenda. Bitise umwana wawe arabimfubye. Masbanela yabona ndaba. Abantu nkorera Bulala incosi. ntago batinya no kwica abana. Ntuduteshe umutwe rero twishyura yacu. Uranyumva neza? Yego, ndakumva. Kure y'icyuma banze bamwereka kana karebye, kabona mama bari kumufatira ibyuma kana gato bimeze bitese. Ubuzima ntago babworoshye ubusanga ufite ubudeni abakwishyuza nabi abakwishyuza neza. Ntago yabyoroshye ariko kabi Kigali nyine ugomba kuba mu murwa none se byagenda uti.
mama n'umwana. Mama murera umwana wenyine, papa ntawe hari wenda nawe ngahiga bafashe. Mama yabyukiye mu kazi. Tasi yumvisha bari gutongana za kureba. You're a stunner, babe, obviously. Umva urarenze. A little mature to be an influencer. Gusa urashaje ntago waba influencer ngo twike ku mbuga nkoranyambaga. Influencer ba bantu nyine baba twika ku mbuga nkoranyambaga. Ati sheri urashaje ntago wajya ku mbuga nkoranyambaga ngo umwe influencer utwike. Being realistic, hano ndi kukubwiza ukuri. Abakobwa bo kuri Instagram baba influencer. Baba bafite ibintu binini, bafite amabere meza. Umva uburyo bugezweho no kugurishiriza online. Sasa yese bitekereza ngo uburyo bugezweho no kugurishiriza online. Yibutsa agakobwa bahuye kitwa ngo Queen Pink ngo kake influencer. Aza kukareba ku mbuga nkoranyambaga. Aramureba abona n'umukobwa uri kunywa ubuwayini nk'abandi be influencer bose ugomba kwifotoza amafoto meza unywa ubuwayini witera make-up. How do I send a message? Uyu muntu namwandikira gutiyumvishe ko uburyo bugezweho ngari ukugurishiriza online. Ku mbuga nkoranyambaga yarebye umukobwa hano kubona abantu baba bamurayikinze umukobwa wipostinga buri kanya hengetse iminwa yifoto bahungu bari buyikundera yabonye umuntu umwandikira ni wa muntu mwahuye akakubwira ko ibintu byawe ari fake aramukupa nimwandikiye kuri Instagram wa mukobwa twabonye ngo yitwa Queen Pink n'umwe influencer agatuza arakararika niko gacuruza none se ko mu mutwe nta kintu busanga bifitiyemo zana Mandala araho yaje Mandala n'umwe influencer wacu Pink ni kigabo yaje kureba Rebe Hey, we how did you get in here? ugize no gute She'll delivery for Mr. Ndaba. nari nku deliveringi uru rugo mbana muri umugore wa gakobwa wigenda bano ba influencer sasa bafite usanga nyine bafite ibigabo Louis V bag you bought me was ya sakoshi ya Louis Vuitton wanguriye burya ni ya pirate said it was fake. bambwiye ngo ni ya pirate warambwiye ngo ni ya nyawe aje guteza ingaro sasa sugar daddy wamuguriye sakoshi And glasses. naya rinete ya quartier nayo ngo ni pirate Louis V. none se urumva nayo kugurira isakoshi ya original ya Louis V ngakugurira na rinete za original Come on, Pinky, you're not keeping. Pinky rega naguri kefibu ubu ni ikindi cyamare Tell your wife everything. ngiye kubwira umugore wawe buri kimwe Piece of shut ngiye kubwira umugore wawe ko turyamana deserve me. ntago nkwiriye ibaza ariko Even this car. nta nubwo ukwiriye ino nzu nta nubwo ukwiriye ino modoka yawe ni ibintu wavunikiye nk'umugabo ariko kuko sireye kwino umukobwa muryamana ngo umwe influencer mu gasozi hari ibintu wamubeshye ngakahita yumva kutamukwiriye What are you doing? I'm glad you got that win. we ntago nzi neza Hey! urabizi iyi modoka yawe reka nkwereke imodoka yarayishwaratura imodoka yenze karayishwaratura sireye kwino ngo yamuguriye isakoshi ya pirate kandi ubwo ntashoboye no kwigurira amazi yo kunywa ariko ngo bamuguriye isakoshi ya fake genda umukobwa yita caho Drive. twara zira karashika ziba zirenze hari umukomeje kumwandikira ati ndashaka ko dukorana business No. uyarebye abona ikarita ya banki yakoreshaga yahawe n'uriya mugabo avuye gutuka sugar daddy ahise ayiboroka nta mafaranga afite yo kongera gukoresha aramuhamagara yemeye kuri sugar daddy ahise aboroka ikarita yari yaramuhaye ya banki hano arakomeje kumwandikira ati nyamara twakorera amafaranga ni wa mugore wacu BK akomeje kumwandikira twakorera amafaranga In an underground parking lot. kuki tuje guhurira muri parikingi ahantu hasi You said you were Insta famous, wambwiye ko uri umusitari kuri Instagram so I want to pay you to promote my ndashaka kukwishyura kugira ngo wamamaze amasakoshi yanjye Designer bags. amasakoshi ya nyayo yaba designer se oya nayo ni nka ya nyayo So you want me to sell? mwende magambo uragira ngo ngufashe nk'umwe influencer gukoresha imbuga nkoranyambaga zanjye nkagucururiza amasakoshi ya fake Yeah, see what happened. niho kazaje kumusa yabonye ko kujya mu ngo z'abakire kubacuruza amasakoshi bigoye aje gushaka umwe influencer bajye bayacururiza online nka kumwe abantu baza kureba rukatiro kitwamamarize tujye ducuruza ibintu byacu bimenyekane. There's anything wrong with fake. Just that the fakes you have are bad fakes. I can tell that necklace is... Yes, ungiye amasakoshi icuruza ntago ari ibintu wabona ngo ubone ko ari ibya fake nka bimwe byawe. Nk'iyo shanete yawe ndi kuri cyane nahita mbona ko ari ya fake. Come to me, I'll slap your social Umva nongera kumbangamira ndagutera urushyi. Do you want to hear more or not? Urashaka kumva ibindi cyankureke?
I supply the bags. Nje nzajya nkoherereza amasakoshi. Amasakoshi yamamaze uyacuruza ukoresheje imbuga nkoranyambaga zawe. Tugabane inyungu. Via my social. Binyuze ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Girl, I'm a brand. Umva ngendi brandi. None babasigaye bumva barenze ngendi brandi. About to get dragged to death on the floor. Je ntago nshaka kwishyira mu bibazo ngendi brandi ndamamaza ndi icyamamare. Fakes. Okay, AAA. Amasakoshi yanjye ameze neza neza nkaya nyayo n'ubwo araya fake. 30. Ku buryo isakoshi ya make ncuruza ari ku 30,000 by'amalandi cyangwa 40,000. Mbega isakoshi ya make y'uyu mugore ibiri hagati ya miliyoni 2 n'igice na miliyoni 4 na miliyoni 3 z'amanyarwanda kugira ngo byumve neza. Iyo niyo ya make. And what if people find out? Abantu ntibabimenya. Abantu ntabwo bazabimenya. Okay, just wait, just. Umva. Can I show you? Ngwino mbanze nyakwereka ayo masakoshi. Ngwino ureba ayo masakoshi mbere yo kuvuga dore imodoka agendamo. Mukobwa yarabonye arikanga. Baby blue Birkin? Yewe baby blue Birkin. Vuga isakoshi arikanga bano bakobwa bazi ibintu byiza n'amasakoshi agezweho. We wikoraho. Where did you get it? Isakoshi wayikuye. I made it. Ninjye wayikoze. Bullshit. Urabeshya. I made it. Ninjye wayikoze. I mean, sithatha isikhathi nemali. Bitwara ariko nanjye igishoro nanjye ndashora. Limited supply of these. Mu yandi magambo izi sakoshi zasohotse ku isoko ari nke nsubiza ibyanjye. I can't buy a car until I've taken. None se urumva nagura imodoka ntarabanza kuyitwaraho ngo numve ukuntu igenda. Iza niyo sakoshi nyisuzume. Menye nimba abantu bazayimenya. Bidatinze iryo joro bahise baza gusuzuma izo sakoshi nimba zikora. Umva ibi birori byabaye hano nkuzanyemo rero ni ibirori by'ibyamamare n'abinfluencer. Do I not look cute? Jese ntago usa neza. Oya. You look like some old comrade. Bega urasa nk'umugore ushaje w'umusirikare wavuye ku rugerero kabisa. Bebe. Basha kurino amuzanye mu birori by'abinfluencer urabiza abinfluencer bagira utuntu twe. Reka nkwereke Johannesburg ya nyayo. Urikire wa mugore dore urashaje. Kurikira umwe influencer afite ya sakoshi yenze aje gusuzuma nyine ko iyo sakoshi abandi bakobwa baza nyine urumva kugira ngo isakoshi umenye ko ari ya nyayo bijyana mu bandi bakobwa baza amasakoshi kugira ngo bakubwire ko ari ya nyayo. So there's rules about this world. Iyi si yacu y'abinfluencer rero igira amategeko ugomba kubanza kumva. Entry level influencer. Hari urwego rw'abinfluencer. Hari ubona abinfluencer ngo bahuye babicaye mu byiciro. So they get a goodie bag if they're lucky and content is their life show. Umva bariya ni babantu rwose bafite udusakoshi twa make b'abinfluencer bakiri hasi bakizamuka babandi mbega rwose ubusanga content ari bwo buzima bwabo gusa. The algorithm is a bitch. Kandi noneho algoritme y'imbuga nkoranyambaga ugasanga rwose nayo igihinduka ugasanga umwinfluencer yitwa ngo umwinfluencer ariko arapostinga akagira like 5 cyangwa 10 cyangwa 100. Wobarizwa hehe muri bariya ujangiye ndi cyamamare bara nabahombye ni babinfluencer babishakisha. Pinky baramuzi umunye baramufotora. Is us the mid-level influencer. Bano rero n'abinfluencer bari mu rwego rugereranije rwo hagati. And we also killing it on TikTok. Babandi bo kuri TikTok mbega birirwa babyina bigaragaza bihindukiza basubiramo utuntu tugezweho. As close to the millionaires. None ngwino ngujyane muri section y'abantu b'ingagari. Besties and spirits. Pinky yahuye n'abamuzi. Well, what's the millionaires? None se bari abitwa ngo ni muri section y'abantu y'aba miliyoneri n'ibandi. Hari abandi b'influencer ngo bitwa ngo ni ba miliyoneri. Ba miliyoneri. Section with a million plus. Bari abicaye hari abo nta muntu upfa kubegera ni ba b'influencer bakurikirwa n'abantu barenga miliyoni. Buri mwinfluencer ufite abamufollowinga bahera kuri miliyoni kuzamuka bagira section yabo bicaramo ku buryo bwana bufollowinga n'ibihumbi 100, ibihumbi 200, ibihumbi 300, ibihumbi 50. Ntago mupfa kwegera abantu bafollowingwa n'amamiliyoni mubarebera hirya nk'ibyamamare. Million to their name. Dollars, not $1. Ibara baba bari hejuru cyane. Ubwo nyine ni mu Rwanda ubwo ni nk'abaruke n'abandi bake. And then mama. Ni mama wawe muri kumwe? Kutatubwiye kuri buza ni mama wawe. Bite mama? No, this is BK. Uyu ni BK na assistant wanjye. Assistant mwe mwatangiye no kugira ba assistant aho ngaho influencer bakanze. Lower level, right? Mwe muri ku rwego rwo hasi cyane. There are no levels here. I mean, hano nta rwego ruhari twese turi inshuti. Girls living our best life. Umva turi abakobwa turi kubaho best lives yacu mbega ngo n'abakobwa bari kubaho ubuzima bwiza bose niko bapostinga bavuga. like such a baddie. So do you. Stunning bag. What is it? Iyo sakoshi ni nziza. Baby Birkin. Iyi ni baby Birkin. Bose barayifotora reka tuyifotore tuyiposting. Such a giver. Mandara regarampa arampa cyane. Mandara ni wa mugabo twabonye w'umushuga daddy ati ni sakoshi Mandara yanguriye sugar daddy wanjye
bivuze ngo mu bintu iyo bari kumwe banarata buri umwe bavuga ati ngiye mfite shero nk'ibintu I need a giver. shanage nkeneye umugabo utanga pe ureke uruve kuri zangona Give me your credit card. wa undi ukubwira ubwira ati mereza credit card yawe mbe nyitwaye. Okay, well, see you later. Sawa tuze gusubira urumva inzozi zaba ariko abavuga ati cyama umugabo ufite amafaranga nibyo babaganira umugabo umeze nk'uriya wawe. The most entry-level influencer ever. She blew up when she got her BBL done in Turkey, which did absolutely nothing for her, and screwed some piano DJ. Umva bamwe bariya rero ubonye uriya nawe yazamutse kubera ikibuno yari yagiye gukoresha muri Turkiya ikibuno kiba kinini bituma azamuka baramumenya. Mvishe ariko bwa buzima nyine mujye mubona nabandi. Uyarebye hano turi Naomi Ruje witwa Naomi afite miliyoni 10 zimufollowing. Uriya ni influencer wa OG. Uriya yatembere no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi aryamana na Daniel Kaluuya. Umvisha amazimwe bari mu influencer ariko ngo Naomi ni umustar cyane arafurika followingwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ngo ikindi ngana aryamana n'umugabo wubatse witwa Daniel Kaluuya umuha amafaranga. You guys know each other? Bivuze ngo mu bintu nyine biguha agaciro muri bano bakobwa iyo bazi ko ufite nk'ikigabo cyubatse gifite amafaranga arenza y'abandi biri mu bintu bituma bagutinya bakakubaha turiya muntu zikanaryamana noneho n'umukire witwa runaka ntago muraziranye Like 10 million followers. Furiya following na miliyoni zigera mu 10 ntago tuziranye ni Naomi ariko umunsi umwe tuzamenyana ni icyamamare cyinji ni mwiza shahano we reka nshaka umusuhuza we baramutinya Naomi uri cyamamare uyageze hano telefone iramucikiragwa ajya kuyitora. Oh mana yanjye mbega ukuntu ari byiza nafotora washaka kumfotora. Of course not, babe. Oya we sinshaka kugufotora iyo sakoshi ufite niyo nshaka gufotora ndabona irenze. Send it to my stylist. Iyi sakoshi ndashaka kuyifotora nkayoherereza umuntu ungurisha amasakoshi akayinshakira. Iyi sakoshi murabona itarenze wese ndagukeneye uyavaya ha Enough of a test drive for you? sumaze gusuzuma si imodoka suyisuzumye n'uyitwaye ubu noneho niwayigura yarambwiye ngo ngomba kujya gusuzuma isakoshi zawe ko ari zirenze mbere yuko twazijyana ku isoko. Ibaze Naomi umwe influencer ngurenze cyane abonye iyo sakoshi arayifotora nawe iramukomye wese avuga ati nibyo kabisa izi sakoshi zirakora abandi wese za hano hebe dore influencer wacu ariko yambaye neza yaje muri quartier y'uyu mugore aba aho abonye miruwari hose abagomba kwireba kuko ubwiza cyangwa se uko yibona nibyo bimugaburira. Ntabwo agomba gukina n'ikintu kijyanye n'ubwiza. Oh, hi. Looking for BK. Gushaka kwitwa BK ari hakurikiriye. Thank you. Urakoze none harananuka baba bafite umwiryi yinjira hano ni karibu gusa n'umwe influencer nyine ni brand nikakubwira wasumubaza iki yinjira hano. This is where the magic. Hano niho magisi ikorerwa se. How the hell do you know how to do this? Nurse wigiye gukora amasakoshi kuri. Was the best tailor you never heard of. Papa wanjye niwe mutayeri wa mbere wabayeho mu mateka niwe wanyigishije. But he taught me how to sew. Yanyigishije kudoda. Is that you and him? Uriya niweho nawe. Let's shoot this baby Birkin, shall we? Umva reka dufate amafoto rero y'isakoshi. Like yeah. Fatira amafoto hano se. Urumva umwe influencer kugira ngo agurishe ikintu agomba kukifotoranya agapostinga. On Snapper. Ntago isakoshi nk'iri ihenze ya Birkin twayifatira ifoto hano. Hano hameze nk'aho imbwa zirara. Okay, look. Bakumutukira hano. But I need iriya sakoshi nayicuruza ariko bigomba gukorwa mu buryo bwiza tukazana umufotographe urenze nka Kadafi Pro tukajya muri Flat Pictures bakadufotora ku mukamezi biratwara nk'ibihumbi 10. Take pictures. No. Gufata ifoto gusa bigatwara ibihumbi 10. Nimvuga ibihumbi 10 numva iby'amanyarwanda ni iby'amarandi ubwo ngubwo nyine ni amafaranga menshi cyane ashobora kubagera nko mu bihumbi 100 by'amanyarwanda. They find there no deal because I am not risking my image for stuff. Ntabwo nakwangiza isura yanjye nk'umwe influencer ku bintu biciriritse. Ndigendera iri kuri ibihumbi 10 tujye kwifotoza. 5k. Ndaguye ibihumbi 5. A cent over. Ibihumbi 5 ujye kwifotoza ku mukamezi Kadafa kugabanyiriza. One standards in this world. Shabiragoye gukipinga standard yawe kabisa hari igihe binyuza mu kanayimanura gake kugira wumvikane n'abantu. Wese aza hano handitse ngo Becky muri salon de coiffure ya bamwe bamwishyuza. Salon de coiffure niyo yamuhaye rambere menya hari amasalo de coiffure atanga rambere. Becky turi Becky nguyu bari kudoda imisatsi y'abagore biti
kagabo karahumuye bibi star kagabo ka Jean afite agatungo yororeye bari kugaburira hakurino gake gake bibi chira konje mbambi 5 ne Yeah. Arabashaya isikati warengeje igihe cyo kwishyura ngwele to 10,000 rero ugomba kwishyura ibihumbi 10 kuko warengeje igihe cyo kwicura kuko ujye kwishyura rambere niko zikora irengeje barayongeza Anguphethe no 5k wako n'ibihumbi 5 nabyo mfite narinje kukuguza andi mafaranga na ya mbere ntayazanye ahubwo aje kuguza andi 5 yo kujya guha Kadafi ngo bifotoze Becky BK mumbare Becky nuyo ubwo Becky nuyu mukobwa Don't take me for a boss. mva ntukajye umbona nk'ikigori cye Ikintu ngeke ngizengiyenze. nta kintu kibi ntashobora gukora cyane cyane umuntu andi mideni nanamwica uranyumva Ngaraje 5,000 phela buriza ibindi ibihumbi 5 uyisabeka imali yakho jewe yowe none nzayaguherera imwe hariho n'inyungu bengikweleta ngukubitana kaga 10 nari nkurimo 4 hours 48 mu masaha 48 mu minsi 2 ngenda bankuzaniye amafaranga yawe bebe filime ejo saa 11 uzabunzaniye amafaranga yanjye ejo saa 4 z'ijoro nje nzayazana sawa aje kuguza ibindi 5,000 ejo saa 4 z'ijoro uzanyishyura amafaranga yanjye yose ngiye ukongera n'ibindi 5,000 yarabimwongeye buri umuntu mufite ideni hari igihe bagomba kukwaka nandi bahise baza muri shoot Just for 2 hours. It costs what it costs, okay? umva ibintu biba bihenze I don't see you forking out any cash. Excuse oya zakurino I'm forking out my whole image. That's such a hot bag. isakoshi irenze bano bakobwa bazikora amasakoshi bakabona ararenze isakoshi yaje kuyifotoranya kugira ngo igurishwe uramubona ariko na influencer And the sexy 2% more. umva igire nk'ubabaye ariko nanone wongere ugiremo shyiremo akantu kari sex ukuntu ni umukameramani we wo muri Flat Pictures. Is that real champagne? Yo ni champagne yenyayo iri kunywa. Yego champagne mfasha nyine kugira ngo numve ntuje njye agafoto neza. Please. Bano bakobwa na champagne ngigaragara neza kuri umuntu umeze neza. Sorry. Kuri gukuramo imyenda. What does fancy underwear have? None se ikariso ihurira no gucuruza isakoshi. Weho icara ureke dukora akazi twize. Mwana yambara ubusaka afata isakoshi mu ntoki bigatuma abandi bakobwa bayigura. Abandi bakobwa bose ngo no bifuza kugaragara nk'uko aba influencer bagaragara. Kuki iminwa uri kuyiredura imbere se? The boys to the yard. Umva iyi minwa nayo ikweduye nibyo bikurura abasore. Umve. Ukecuru nagaze ibintu bigezweho. Mwana yaje kwifotoranya isakoshi. Yiyambariye n'amakarisa. Nibyo akora abizi niko kazi bize gukora. Cyo akora abizi sakura amafoto. Okay, question. Kibazo ni book a hotel room just mwabukinze hoteli kugira ngo mwifotoreze kuri matora. You can't fake the thread count, babes. Yeah, like. All right, come on, time to sell. What's gonna tugurisha urandikaho caption ivuga ngo iki? be something? Oh, shh. Muceceke. You read of my kugerageza kwikuraho ibintu bimaze kumbana byinshi stunning, babe. cyane nk'isakoshi ya Blue Balcony ndumva nayirambe nshaka kuyitanga. Pre-owned. Yahoze ifitwe n'umuntu w'ingagari. Ni yanyaye 100%. Post. Arayipostinga ngo amasakoshi yambaye menshi ndumva nshaka kuyikora ufite amafaranga yambwira nkayibugurisha. Umvisha ariko aka message abatayeho wigira nkaho uringagara ati bisakoshi maze kumbana byinshi iyi Balcony ndashaka kuyigurisha. Hey, abantu bakavuga ati tugura isakoshi yari itunzwe n'umwe influencer yarayipostinze ku mbuga ze nkoranyambaga. Kwereka kuri no hakuri no wari uryamye urebye amasaha bamuhaye ari kumushirana. Amasaha bamuhaye saa 4 z'ijoro agomba kuba yamaze kwishyura kandi hari igihe umukiriya postinga ntaboneke. Uyu arahamagara. BK bimeze bite? None se kwa postinze ejo ntago barayigura isakoshi? Ntago barabona umukiriya. Wewe butuje ariko umukiriya araza kuboneka. Uri muri club kandi urabwegura amafaranga ufite. Ntago nkumva. Stop freaking out, okay? It will happen. Ntugire ikibazo baraza kuyigura. Loves it. Instagram bakunze iriya sakoshi. Nagwaye ibihumbi 5 ngo 20k. That's a 25%. kugira ngo tugurishe isakoshi ibihumbi 20. Take this. Ngarubuze imali ya please. Umva nimba utabasha kugurisha no sakoshi nsubiza 5 byanjye wahaye Kadafi. Aramukupa.
sasa uyu mugore arashaje ameze nk'aba bagore b'iyi minsi cyangwa se baba mama banyu nyine ku buryo akubwira ngo uri muri mu kabari gute uri muri club uri kunywa amayoga kandi wambwiye ko amafaranga ufite gute wese uzi ko bari abakobwa bagira amafaranga yo kujya muri club wogeramo gusa ntabwo buri byunywa hey usanga abantu nka basikoti bakakugurira ba Mr Money Cedric ngo ni Mr Money sesh akakugurira izo champagne arebye ubona umukobwa ku mbuga zari kunywa champagne buri munsi kandi azi ko nta mafaranga afite biramucanga arebye abona club arimo yitwa Rockets muri club bita Rockets umuginga atarama saa 4 zageze bari kumwishyuza ibaze sasa kwamamariza umuntu ufite inzara nk'iyi umuntu gwisa koshi ngo yipostinge bigere ni mugoroba yabonye umukiriya ibaze icyo kintu ni ikigerageza niba bamuhaye amasana arengwa yibutsa abantu afitiye amadeni babaribwe ibi bintu biri kundakaza BK baje kumwishyuza saa 4 zigeze umukiriya ataraboneka yese aca mu gikari n'umwana yagiye kuguza Mama Lilian Mama sigaranira umwana abantu baza gukomanga barambere ntubakingurire ndagaruka mwana wanjye amera neza kumba ari hano baje kumwishyuza yabwiye ko saa 4 bazazishyura amafaranga y'abandi bamugezeho abandi babarara bagukubita ramberi nta ngwate ubahaye kuko biyizeye kutabaheza murakubwira atakira aza kwatsa ka kamodoka ke kakababura akwepe zamwumiyeho ibi filime Hebe iyi modoka kucitihuta ari gukwepa barara bamwometse barashaka kumwishyuza influencer ntago aracuruza yibereye mu mashampanye mu tubari Hebe Hebe ihute ni filime Bebe umeleni hamba BMW yasigaye hano akababura ke gakomeza urugendo birakurikira Bebe yasaza muri kakabara reba umwe influencer wamubwiye ngo abakira bari buze kuboneka aza murebe naso hakurya iriya imodoka barayibonye Bebe influencer ari kwibyinira anywa n'agashampanye we You two know each other? muranziranye kumbe na wa mukamezi bita Kadafi So-called fashion yarangiza mukigira abanyamwuga ngo nabahanga muki 25K a month. ndashaka 5 byanjye Ni Mariam. nunsaze uyu mukobwa wamubwiye ngo najye kwifotoza yatse 5 gajya kwifotoza ahita agenda azana mushuti we aza yigize nk'ari umuhanga cyane mu bintu by'imideri ngamufotore We spent it. amafaranga yitwaye ariye Thanks though. wakoze nahise nguramo na wig nshyashya baramuseka bya 5 bye babiri ariko twagusikaminze reka ngufotora ahubwo ahita mucapura telefone mu influencer ni office ye arayibye yamucapuye telefone aza muri toilette arihisha bebe abarara barinjira barashaka amafaranga yabo bereza telefone yanjye BK nanjye mpayanjye cyam posting ibintu bibi ku mbuga zawe guteza abantu You don't even have my password. nta nuguzi password yanjye sikari byo koko avayo kingura rimwe arebamo hano iri fungura za telefone zifungurwa na nyirayo ndakwica BK BK, give me my phone. kiye kugusebya
yabonye amafoto y'umukobwa ameze nk'ufite ikigufu. Ngiye gupostinga ibintu biri ku mbuga zawe nk'umwinfluencer ngo usebye. Nereza 5 byanjye cyangwa postinga ibintu biri kuri Instagram yawe. Kandi urabizi ko uri ubusebye. Abashinzwe umutekano uyarebye bona kuri Instagram y'uyu mukobwa hari umuntu umwandikiye ati yo sakoshi nayikunze nkwishyura ngahe. Hari uwanditse yo sakoshi tukwishyura ngahe. Ari kuyigurisha 20 yanditse 20 arangije arayasiba nako 30. Rebe arohereza atubunda agaciro kayo kari 50 ariko ndayigwera 30. Yego umukiriya arabonetse. Umukobwa yari yapostinze ati turakwishyura cash nuhagera uzanye isakoshi. Bike telefone yenda banyitishaho gato abonye umukiriya yese yirukanga na telefone. Hari umukiriya wanditse inbox kuri Instagram DM. Bebe Britse That hole has my phone. Iranzerereze irandayinwariye telefone. Get your shit and the bottle. Mwirukangane. Bebe mukobwa abonye umukiriya atwara telefone y'umwinfluencer yahise aza hano. Bite I'm looking for... gushaka kwitwa Zinzi. I'm Zinzi. Ni ngiye Zinzi n'utwana dutonya two mu bakire tw'udusire twatwana duto natwo tuba twifuza amasakoshi. Iyo sakoshi ni ya nyayo ni ifite uruhu rw'ingona. Twana duto Smells real. Nyagasarira nahumura nk'iya nyayo. Twana dutonya two mu bakire natwo tuba dushaka kwitwikira dushaka amasakoshi ayenze. Like Queen Pinks. Kumona sitariweho Queen Pinks ko tumuzi. I'm not. I'm her big sister. Jendi mukuru we. Oh, I thought you were her mom. Ahubwo twabona guri nka mama we. Mbega mu yandi magambo arashaje. 30K. Fata 30 byari bwa bwana bw'ubutwitsi bamukubise 30 byi. Ayo mafaranga ni menshi cyane mu manyarwanda. Miliyoni zigera hafi muri enye z'amanyarwanda. Bane bakubise ibyabaye itacaho. N'amafaranga ye bano bamukurikiye. Crazy bitch. Wandaya we musasi ndashaka telefone yanjye. Arayimujugunyira. And you can keep that 5K. Na bya 5,000 bigumana. Awake because that nest on your head. Nawe ugumana ko kawigi kuko n'ubundi ufite agatwe kabi. Burn all this drama. Ayarebye abona umugore yagurishije. Britse yagurishije kandi ninjye wamamaje yagurishije kandi bagomba kugabana inyungu. Aramukurikira. Umva yakisha imodoka yanga kwaka. Seriously have good. Man wagurishije 30,000 by'amarandi. Okay, I want my 15 byanjye tugabana. Don't make me do something I'll regret. Nutume wari ikintu uri bwicuze. Urama yanjye wagurishije kandi ninjye wa postinze. Ndashaka yanjye. That's a slay queen your shot. Nakubita imodoka yanjye. Ukubita slay queen. Ndagutimbura umugore ni ikirara nawe. Rebe nambara iratangira. Rebe mafaranga urayamafata gasakoshi karimo amafaranga. Ndakurira isakoshi. Rwanira amafaranga. Aramuniga barayarwanira. Mwarashaka ayene wa postinze aramamaza kandi nibyo koko uyu yarashaka kumurya nawe y'amafaranga yabonetse abantu basubiranamo aho kugira ngo yamwe barayarwaniye karashika imukanagiza ntunshingeho mafaranga aranyanyagira mu muhanda. Nago Slay Queen nk'iyi wayirya amafaranga yayo ku kanya nyuma yabo hari waje icyuma. It's okay. Mrs. Sawa. It's okay, begging. Mrs. Sawa Becky. Mafaranga wenda yafite dore ngaye. Imo peti Mariam. Oya amafaranga yanjye ahubwo ninjye yafite nagaro uyanzaniye ninjye uyizani. Ari wayisacaho. Abonye bikomeye acasiga mugenzi. Bebe. Yaje kuyabara. Mutubabarire sire. Save me. Yesu ntabara. Yesu nabara nzahita nyizwa. Ceceka wakiguryo. Stop when I'm safe. Ndarekeraho gusenga ari uko mbona ndi safe. We. With 30K, Loy. Ibyo ni 30,000. Fata imali yako and just give me the rest. Fata yawe nkurimo unsubiza yanjye. Uya. Yabonaga yiki fe. Ibyo ntabwo ari byo kuraha yawe unsubiza asaguka. Cut out this words. Ntabwo ari gutyo dukorana. Imali amleyo, babe. Ayo ni amafaranga yanjye Becky kuraha yawe nkurimo unsubiza yanjye. Sumkolete imali ningi mfete if you take. Uraza kundi mideni kandi nanjye nzakwishyuza urabizi ntago wampeza. No muraro no mu mama. Nurwarira amafaranga nzaza kuguhiga nanjye nyishyuza. Ulangwe chintombazana. Wa mugore ukoresha amagambo akomeye. Mayithatsi personal. Bino wibifata nkaho dufite ikibazo hagati yanjye nawe. Angeli. Mbwira. Imali ningangaka. Aya mafaranga yakuye mu kanya nkako guhumbye ko mu kanya wirukaga nta 5 ufite. Hey. We.
Come on now, BK. Mbwira BK. Ngene kule ya complex ungena nix. Nta natanu wari ufite ubwo yinjiraga muri club. Vumbuguya. Usotseyo ufite ngo 30 yakuye. Miliyoni zigera muri hafi 3 z'amanyarwanda hafi enyo zikuye. Usotse ngisama drugs. Asigaye acuruza ibiyobyabwenge. She's selling big bags. Acuruza amasakoshi ya pirate. Just let me go, I don't know. Mureke ngende nukuri nibyo akora. Dore ngo Sire iramuvamo. Look at you, BK. BK iribi. Ubansupply. Ninde ugusuplyinga ayo masakoshi ucuruza? Ninjye uyisuplyinga, ninjye uyigemurira, ninjye uyiha nyine. So we gangster wena. No kwanga usigaye uri gangster. Scarface. Usigaye uri Scarface. John Wick. Usigaye urumva uri John Wick. Usigaye urumva nka John Wick. Fine. Sawa. Tatale 3. Fata 3,000 rwarize kurayo. Andi ndayakuriye hariho n'inyungu. Kuba watumye nkwiruka inyuma isanse ngongesha imodoka. Abi yose rero ndayatwaye nyine. Baramuriye amafaranga ye barayariye. Bariyishe ariko barenzaho nandi menshi yagombaga kubishyura ngira ngo 15,000. Beke ndakwinginze none bamutwaye andi. Baramuriye. Sire Queen. Umva. Ndagira ngo unyumve. Pinky. Ndamwita Queen Pinky. Nyumva. We have enough here to try this again. We know. Urabona dufite ubufaranga bwo kongera kugerageza. Ubonye ko bikora. Nyuma y'ibyabaye ngongera. You must be some kind of. Ariko shamenye uri umusazi pe. Twinjije 30,000. Ejo twakorera 300,000. Say it, but we make a good team. Nje nawe uri kumva ko tukoze ikipe nziza. To some criminal ass business with. Nje nago najya muri business y'abagizi ba nabi. Ni gangster ry'umugore imyaka 40. Okay, just usome ikibuno cyanjye cya pirate. Soma ikibuno cyanjye cya pirate bazari kubya buno nyine bajya gutereshaho by'amabiberi ngo gisome. Akanabyongera ngo ni cya pirate bamuteyeho. Inshuti za kumukingurira. Drive Judas. Twara Yuda we wamugambanye no kuvuga ati wamugambanye we Yuda wabonye bikomeye uransigura agenda. Yaramubwiye mani twaba bakire. Ibicuruzwa bitemewe n'amategeko nibyo biri ku isoko. Abenshi bari gufata amasakoshi n'ibindi bicuruzwa bya pirate bakabicuruza ku buryo ku isoko rya South Africa miliyari zirenga 3,500 zinjira mu bikorwa by'ibyaha byo gucuruza ibintu bitari ibyanyabyo. Dore wa mugabo twabonye haraho yinjiye. Uyu mugabo twamubonye. Okay, great. Brief me in fire. Minota 5 ndaza kuzume briefing. Ari hano yandikiye BK mama wa kakana kariyo. Ati nashaka kumenya ko nzongera nkakubona ni Temba. Uyu mugabo sasa umwarimu wa kakanyeshuri ameze nk'uri gutereta BK kubaza igihe bazongera kubonanira. Gusa uyu mugabo ni Captain Dandala ndetse akaba ashinzwe ishami rishinzwe gukurikirana abantu bacuruza ibintu bya pirate. None atangiye gutereta umugore ucuruza ibintu bya pirate. Ndaje turebe indi episode. Aya bas. Rebe iyi ni episode ya kabiri twita dukomerezaho twari turi nta gutinda twihuse cyane. Bimeze bite? Ni ku Agasobanuye films.com. Wiyikubise ikirungo hasi hejuru babashiki bacu nyine kano karabikora maze kwikubita ikirungo areba wamwandikiye BK ari kumuhamagara wa ndukora amasakoshi ya pirate uyaramukupa yabonye ibintu bye birimo ingaro aramuboroka umukobwa ari hakurino ari kugerageza kwandikira wa mushuga dada amwereka n'iminwa agerageza kumureshya amwibarisha cyandakariye kumbe yaje hakurino mugabo yaramubwiye ati duhure mu gafurati kabo uyavayo shuga dada nyina rukunda bakwishyurira n'inzu umukobwa aza kumureba Baby. Sano. What the fuck? Shiri nibiki? Uribuka uzi wanje ukafata urufunguzo ugashwara turi imodoka yanjye sasa shuga dadi yarakaye. I'm the one who looked like a umva ni ngiye wasebye umisakoshi ya fake ya Louis Vuitton bimfunguzo zinzu meze imfunguzo zinzu nakwishyuriraga shuga dadi yarakaye uzi kuba karashi kuyishyurira inzu kaza no kuguteza umugore mu rugo nk'abakobwa bose ratakira urufunguzo ariko waransezeranije ndakwiyamye wenda kwishyurira inzu nakuzamuye no kuza ukaza kuneza abantu mu rugo kuki wanyoherereje emoji se yakabanda that was meant for yayobye yari undi muntu
while she's in for a rude. none se iriya kabanda wanyoherereje nina ndende You have a micro penis. mu gihe ufite agapipi gato. Bye Pink, bye sha, ibyo wavuga byose ko mfite ibiceraco. Karamututse yakarakaje. Umukobwa bamusohoye mu nzu Sugar Daddy yamwishyuriraga. Hey, wishyuraga inzu ayimusohoyemo. Babe influencer bacu, bad influencer. Rebe bamusohoye mu nzu barakwereka nk'andi maninja yose yise afata igikapu cye aza mu kabari. Muri aho yaje kureba andi maninja magenzi ye n'igikapu kumungana akazigo. Why do you look like the hound? Umeze ute? Oh, I was going for Umva nari ngiye kujya kuba ahantu mu gashyamba gato nduhuka ku buryo ufata urukapu rwose rungana gutyo. Cape Town for content shoot. Ngiye kujya muri Cape Town gushutinga yo content nk'undi mu content creator wese. Gusa uyu mujyi uraryoshye ndagarutse. Hey. None se Do you think I can crash at your place? hari uwancumbikira muri mwera by'agahe gato? What happened with Mandra? Byagenze gute se Mandra? Baba babizi bano bakobwa baba biziranye yuko nta kumwe adafite ubushobozi bwo kwiyishyurira za nzu ziza tujya tubona muri South Africa. None se Sugar Daddy wawe Mandra wakwishyuraga inzu byagenze gute? Nothing. Ntacyo. Just going through a thing. Nuko hari akabazo twagiranye. We need a place to chill for a bit. Baye nkeneye ahantu ho kuruhukira gato. Well, you know, Urabizi nakagucumbikiye. It's just my roommate, so Gusa urabizi mbana n'undi muntu mu cyumba ntago yabyemera. Look at me, like, you know, I live with my mom. Njye urabizi mbana na mama. Menopausal and dramatic. Mama wanjye urabizi ari muri menopause agira drama nyinshi ntago wabana nawe. Such shitty friends. Cyakora muri inshuti mbi. Mfatuza. Mandla's probably just Wabona sheri wawe wakwishyuriraga inzu yakurakara iby'akanya gato. back together in no time. Yeah. Mu kanya muraza kwiyunga wana cyane. Uyeri hano abona. So, can I crash? None se narari wanyu? Wapi. Normally, like, Nyine urabyumva. but Ariko You bitches. muri ama beach bose bamwimye icumbi. I Azan. blocked you, stalker. Narakuborotse stalker. I'm not stalking you. Njye ntabwo ndi kukugendaho. Queen Pinks Yesterday that you were going to be here. wapostinze akabaruje mu rero iyo postinze ahantu uri umuntu wese yahamenya akaza. Abantu benshi bapostinze bapostinga utubari barimo ku buryo wamenya umuntu ahantu ari. Eva, okay? I am not interested in your ghetto. Umva njyewe ntabwo nshishikajwe no kuza gukorana nawe nk'umuntu w'umunyamafuti wo mu tugeto. Umva No, I know things got a bit crazy. ndabizi ibintu ijoro ryahise byagenze nabi 30K. ariko twinjije 30,000 biri hehe? Where is our Ibyo 30,000 biri all of that creep's gold rings? umva It's just one bag. ni igikapu kimwe nagurisha 30,000 twakora amafaranga menshi. From your suitcase over there. Nkurikije ukuntu uri kubungana isakoshi uranyeneye nanjye ndagukeneye. Bella, or should I call security? Vana ugende cyangwa hamagara abashinzwe umutekano. You can fuck right off. Also, get some Botox. Your face is giving struggle. Urabizi cyane ikindi isura yawe bisa nabi nta turungu ugira aterura igicupano cy'abandi. Ntaguze utuntu bita maquillage, fondasi. Sinzi utuntu bite uyavayo. Ari kubungana igikapu. Hari igihe Sugar Daddy gutungura akagusora mu nzu akavuga turabizi usigaye umenyera kandi uzi ko nubatse. Yahise aza hano mushuti we ni umureceptioniste muri hoteli. Yahise aza muri hoteli afite inshuti ikora kuri reception uranyibira icyumba tu. Are you here? Kucyuri hano Need a place to crash. nyine ahantu ho kurara. Also, you weren't answering my. Ntabwo hamagaye niwitaba. The last time I let you shoot in a hotel room, you Ubwo meruka kuguha icyumba cy'abakiriya ngo kiraremo inzoga zose zo muri mini bar zinyweye urazimara. Muri mu cyumba bya hoteli nyine yabarimo akantu kagafirigo gatonya kaba kuzuyemo ubuyoga. Atubushize nagutije icyumba cya hoteli. Ni umushuti ukora kuri reception ya hoteli. Urangije ujya mu cyumba ngo ibiyoga byose byari birimo. Ubwo ibyo biyoga babyandika kandi ubwo kuri uyu. Ntago mva hano nutantiza icyumba. Ntago mva hano nanjye nguteza abantu yicara ku ntebe za reception. Mva. yours. Ira ni inshuti yawe wapi? Never met her. N'ubwa mbere duhuye. Sort it out. Urabizi ikemura ibibazo cyatukwirukane. Ubwo nawe ubonye bagiye kwirukana yamuteje abasekirite bamusohora nk'imbobo. Muri hoteli y'abandi sujya kwakinira ngo turi inshuti si impava. Yabuze inshuti nimwe bano bantu urabizi bo ku mbuga nkoranyambaga bafite inshuti za fake gusa. Za fake ubusanga ufollowingwa n'ibihumbi byinshi ariko nta nshuti ufite. Yatangiye kwibuka akiri umwana yigeze gusanga mama we hari gushya mama wamukubita urushyi. Mama wanjye hajyaga hashya ndeba buriya na bano bana kugira ngo ubone barigize nabi barabaye utuninja birirwa bicuruza bakeneye abashuga daddy ahanini ngo uruhare runini rubigirwamo n'ababyeyi babo uburere babona mu rugo
ibaza umwana ari kwibuka akibuka mama we ko yajyaga abona mama we ari kuryamana n'abandi bagabo. Yahise ahamagara mama we. Mama umeze ute? Ntabwo ari igihe cyiza cyo kumumagara umva mama we. Meze neza? Actually, mama, not ibintu ntabwo bimeze neza. Ndabyumva ubwoyeho na sugar daddy wawe mandara mwatandukanye. Ibaza umubyeyi ari kububizi ko wishyurirwa inzu cyangwa se ufashwa n'umugabo wubatse. Ababyeyi ga babizi, umubyeyi babizi ko umwana wadakora, abizi ko umwana abayeho ubuzima buhenze ahantu wahenze kandi abizi ko nta kintu ukora. Nuko bijisha bagaceceka ariko babizi ko n'amagara dandazwa mu gake gake. Hano mama yise abwira ngo ubwoye na sugar daddy wawe mandara mwatandukanye. Mwana wanjye nari narabikubwiye ko ubuzima bw'uburaya bwo kugenda uzenguruka ukora uburaya hirya no hino burangirira mu marira. Ayo ni amagambo mama we yamubwiye. Aka kantu hano mba ngatinzeho kugira ngo ubyumve neza. Mu minsi ya mbere ubona biryoshye bitwika ariko nukurikirana amakuru y'indaya zabanje ukigira mu mateka ngo birangirira mu marira. Mama we niryo jambo yabwiye ati mwana wanjye narabikubwiye ko iyo ugenda uzenguruka ukora uburaya hirya no hino birangirira mu marira. Look, Ma, can you help? Mama none se uramfasha iki? Njyewe n'umugabo wanjye twibereye Dubai. Njye kuba ndi mu nzu yanyu. Oya, hamagara inshuti zawe si uri umwinfluencer se? Mama rimwe gusa ndari wawe. Umva purane ngo zana zwane. Nturari wangira ni nk'isomo. Tuzavugana ngarutse mvuye Dubai mama wese anamukupa. Aramutuka. Nyagasani. Mama ati mwana ngira kubwiye ko ibyo ubuzima bw'uburaya bwo hirya no hino burangira nabi. Ibintu biba bizwi. Nyagasani. Yabuze umuntu n'umwe. Yahise aza kureba BK. Uze kumamagara nuhindura ibitekerezo umuntu wenyine asigaranye ni wa mugore nyine ucuruza amasakoshi kuko niwe umukeneye wabonye icyo ashoboye. Mugore bari kwidodera gake gake aryayo yakobokeye. Ababayeho ngo ubuzima bwa danje byarangiye baje kumusaba icumbi. N'ubundi birangira wa muntu wahoraga mu buzima ubona buhenze agarutse gusaba icumbi no kusabiriza ku mwana ukorera nk'uduhumbi desatwe. Njane muri Shitville we hano bayita Yotville ntago ari Shitville. And which other influencer A do you even know and B is willing to sell fake shit? Umva ibaza umwinfluencer nkanjye urenze kuba nemeye kuza gukorana nawe ngo tucuruze ibintu bya fake. What if I don't trust you? Ese mbaye ntakikwizeye ubundi ko twakorana. After all of that? Nyuma y'ibyo nakoze byose. Nutume gukora video ya TikTok ngusebya. Oh. Okay. Guys. Aba influencer niko bamera. Iyo udakoze ikintu ashaka arakubwira ngo azajya ku mbuga gusebye. I was duped into buying a fake bag and I just found the lady's house. Hari isakoshi za fake mwagiye mumbonana umugore uzikora nguyu uteka imitwe muri jobaga. Umva sawa dukorane. Aba influencer benshi no kubakora. Araza akagutera ubwoba ati nudakora ibi nzagusebya mfite amakuru yawe nashyira hanze ibiki n'ibiki. Ariko aba influencer nyine nawe tubyumva ko ari akantu kuko babaciriritse. Me out and I literally have nowhere else to go but umva Bressa wanjye yanyirukanye ubu ntago mfite umuntu ushobora kuba yamfasha ariko mu kanya kadatinze nzabona undi. Bressa nyine ubwo ngo ni wa muntu ubu blessinga niko babita ntago ngo bakibita aba sponsor ni Bressa ni umuntu nyine uko blessinga ubu gutamo sugar daddy. Unamanga nari mbizi kubeshya. Urabeshya cyane. Ndi hano kugira ngo dukore amafaranga nje nawe ndi seriye. Also, do you have anything to eat? Ufite ikintu cyo kurya? Aranashonje. Ukubona umuntu yambaye neza imikufi yenze inyuma ariko ashonje n'amafaranga afite. Uvuga amagambo make hano ndi kumwe n'umwana. So, this is mommy's friend. Uyu ni inshuti ya mama wawe? Arashaka kurara hano ijoro rimwe? If that's okay. Nimba ntacyo bigutwaye wa mwana we. This child is like 5 years old. Kana k'imyaka 5 se niko gahitamo abashyitsi ucumbikira? As long as she's not too loud. Mama apfa kuba atagira urusaku gusa atavuga ubugambo asakuza nta kindi kibazo uyu mwana yanga urusaku. Sawa. Kana gaza ati umushyitsi apfa kuba atagira urusaku atavuga. Even here. Araceceka rwose aramera nk'utanahari. Karashikira injira influencer wacu bamwita Queen Pinky. Injira hano. Hari utuntu dushanye tw'umwana katurore. So your blesser kicked you out? None se Bressa wawe yakwirukanye ubwo niwe vuga Bressa wumve sugar daddy cyangwa se wa muntu ubuha umukobwa amafaranga nyine amutamike. He's a dick who doesn't know a good thing when he sees it. Umva sponsor wanjye yari ikigoryi ni wa muntu utazi kubona ikintu cyiza ngo akimenya aribwo akikibona mbega ntagaze ibintu birenze by'agaciro niko kuvuga ati ntagaze agaciro kanjye. And when we say chikyake that is using for sex.
umva wivuga ngo ntagaza agaciro kawe uri side chick yero agakobwa nyine kihabara rye agukoresha kugira ngo musambane nyine gutuvuga ngo ntagaza agaciro kawe ubundi ubufite akaye nyine imbere y'urumva ari akawe ufite umva ntago byitwa ngo ndi habara rye babyita ngo ndi girlfriend we wundi aba yaranciye ku bandi bantu kugira ngo nyine mbe ndi hari yajyanyitaho mu yandi magambo mba ndi kuri gahunda ye kugira ngo nanjye nyina ntamika ndishi wirumiwe bana biyi minsi Sorry, I have an allergy to shellfish and bullshit. I'm being for real. Ibyo ngubwira ni ukuri. Ibaze ko yarari no gupanga kuzata umugabo we kuberanye. Yeah. So I'll be the small house that became the main. Mu yandi magambo akazu gato twabagamo kari kuzabikiza kinini ku mugabo wese nyine ujya guca umugore nyuma bamubeshya ngo nzata umugore wanjye ngusange. I'm not selling anything. Anyway, I'm done with that crusty. When he was never going to take me to Mykonos. Nubundi rero ngiye ndarambiwe. Ufuna kujya Mykonos then hamba. Be your own blesser. Umva wakwifasha ukaba blesser wawe gutu ubundi ukenera sugar daddy wa nawe ubwawe wakwiha amafaranga. Gutu imbaraga zanjye bakobwa muzi y'abagabo bari mariye bafite ibida binini ngo nuko bafite kofi byimbye gusa. Namagambo umukecuru ariko kumugiramo inama nako nubwo ari umukecuru cyane ati twakora nawe ubwawe ukajya wiha amafaranga pana kugira ngo umubiri wawe ujye kuwuha ibigabo bifite ngikofi byibushye ariko bifite n'ibida binini kubyicuruzaho. Nuko utazi umukene muri iki ibiryo niba bitetse birabishye pe ariko urya ibiryo by'abandi anabituka. Sawa reka duceceke dutangire akazi. None se ndarara reka manze ngusobanurire kuba ugiye kurara hano nibyagaye gato ijoro rimwe cyane rwose ijoro rimwe rirabaye. Umwana wanjye afite ubuzima amenyereye ntumurakaze ubuzima amenyereye atabubonye amera nabi. Sawa ahita mwambura ibiryo se bavuze ngo biranabishye se ubwo ntiwahaze tugende. Ejo uzaba umunsi muremure w'akazi. Ikindi kubera tugiye gukorana nanjye ngomba kugira access kuri Instagram yawe mbega ku mbuga ze nkoranyambaga ku buryo abakwandikiye nanjye mba mbabona nkaba nanabasubiza cyangwa areba ibyo mwandikiranye kugira ngo nyine atazamurya. Umukira ashobora kwandikira uyu yakarya amafaranga ntamumenyeshe ati nanjye Instagram yawe urampaho access. To avoid last. Nirabyumva nyine kugira ngo twirinde bya bibazo by'ubushize byo kukwirukanka nanga iki. Kurura ibiryararya kandi yavuze ngo birabishye niba ariko kukana baryamye yambaye ibici rasinziri baratwika. Bundi mwe influencer ngiye ndi kumva ndi kugenda mufana uyu yaraje arumirwa ni mubyeyi yarumiwe abana b'iyi minsi nyine baratuyobeye twe tuba tunashaje reka. Waye ngavuge kuki atari gukanguka because ufana ni teenager ameze nk'utwana tw'udutini dukunda gusinzira. She looks udutini kumbona njye ashaje se ubwire nakanguka uhita umubwira iryo jambo uvuze umva mama aramuhamagara bari kumwe ibici isinziriye. Baby Queen Pinks what's up arakabuka bamwita Queen Pinks shasha ba Queen bamaze Baby kuki kumumagara you look old urashaje pe. Mama yari yabwiye akana ngo agikanguka kumubwirira iryo jambo kashaje kuko reba bakunda kumusezanga arashaje. Kuri radio nta kindi kiri gucaho ubucuruzi buhambaye bwo gupirata ibintu bakabishyira ku isoko bigiye bitandukanye mu buryo butemewe n'amategeko. Leta iri kubirwanya kumwe icyaha kiba kiri gukora leta iri kukirwanya. So your kid none se umwana wawe afite ikihe kibazo? Is he okay? Umwana wameze neza hagameze nk'abandi bana. He's on the spectrum. Umwana wanjye afite akabazo Sensitive to certain sounds. hari amajwi amubangamira cyangwa urusaku rwinshi ariko iyo abayeho ubuzima amenyereye bucecetse ahantu hatuje cyangwa ibintu hasanzwe abona ntago abangamirwa. N'umwana mwiza yego n'umwana utangaje. Rebi katurori none se tugiye tugiye guhaha biriya bikapuka ari byikora by'amasakoshi ngomba kubanza nkujya kugura impu nkagura indodo nkagura utuntu tw'utwuma two gushyiraho tw'amabrand. Urumva rero hari ibintu nakwikorera hari ibyo mbanza kujya kurangura Nyabugogo uyarebye abona bageze Nyabugogo
Nyabugogo muri rya soko nyine hamwe abazakariya ko mana yanjye hano ntabwo mumenyere hano hantu haba hari chip bano anuma ninja bayiyumva za Nyabugogo kuwa mujyana abona umujyanye muri Zandagaskwa ahantu habi cyane kandi umusatsi ugasanga atabasha no kuhigurira amazi ariko nyine haba hamujena hamenyereye gusohokanwa ahantu hahenze kumbe muri Nyabugogo baje bashinzwe umutekano niho bari unity force yose iri hano indi hano bashinzwe umutekano bamaze guparura Nyabugogo hari ahantu tuhazenguruke nta hantu na hamwe abantu bagomba gusohokera neza Nyabugogo bajemo polisi niyirimo amaduka yose abarimo bari kugura n'abari gucuruza tugomba kubafata hari ahantu ntabwo nakwinjira muri Nyabugogo njye ntabwo ndi cheap bigira nk'aho bacuruza ibintu bya pirate babiranguza ariko ayo mafaranga avuyemo bayacururisha intwaro ibiyobyabwenge n'ibindi hano hantu ndahazi abagizi ba nabi muri Nyabugogo haba n'amabandi bebe sawa ugume hanze rero ndaje kandi nanone hanze ni ikibazo uyikuye akareba kure ibyo hakurya abona wa mugore mama wa kakana yigisha umwe ajya tereta mama wa kakana ngigira kana yigisha ariko akajya yandikira na mama wako kugira ngo amenye nyine umugabo w'uyu mugore ye byagenze bite yapfuye hano tugeze bayita Hong Kong Tower haba hari ibiryo byo wakenera byose by'abashinwa imiti ya gakondo dore sire yamenyereye kujya mu mahoteli ahenze n'udushampanye kumujyana muri za Nyabugogo buri kumutera ubwoba abona bari bunamwice kandi koko nibyo hari ubuzima batamenyereye gucamo no kubona nuko nanjye buri ngeze ahantu hihagazeho hahenze mu mahoteli akomeye mba mfite ubwoba mvuga n'ahantu abantu barahanyicira njye mbamenyereye za Nyanki Kinyabugogo bibi aho bageze naho bacuruza ubushakoshi bwa pirate uyu mugore araza akagira ubwo aguramo Now the problem with most of this stuff is that most of it is trash. Ibyinshi hano abantu bagura ni umwanda. Hari biba biri hasi cyane biciriritse nk'ibi. Nk'ibi ni fake cyane pe. T-shirts, you know the ones. Bya bindona byanditse ku ma-t-shirt baza bakandika nyine ku masakoshi biba biciriritse. Bino ntabwo tuba tubikeneye. Ibi ntabwo wabikoramo isakoshi ngo ubeshye abantu ngo ni original. Izi zo ziba ziri mu rwego rwo hagati. Zigura nka 300 kuri 500. Nazo ziba ziciriritse. Amamashini yazo ibiki byose biba biri cheap. Niyo ufashe mu mubiri w'imbere uhita ubyumva ko biciriritse. Ntabwo bino wabigura ngo ujye gukoramo isakoshi nzima wigira ihenze. Urebe ibyo rero bikatuzana hano bino bikatuzana kuri premium fakes nyine ya fake ariko yo hejuru nyine ya karite nziza nubwo biba ari pirate nabyo. Material yayo bisa nk'iciriritse ariko ibi byuma biba biriho biba birenze bivuze ngo nawe ubanza gushora nkagera mu 1000 cyane ibyo byose ubizi ute iyi niyo haso yanjye mani ni hano tutigitira njyewe ubundi nsanzwe nkora amasakoshi ya fake nkajya kuyagurisha mu ngo z'abamama b'abakire byagenze gute kutakijyayo naragambaniwe habuze gato ngo mfungwe nagiye gutuburira abakire uyu munsi rero niyo mpamvu nabihinduye nagishaka gucururiza mu ngo nabagemure kuko bari bamfashe ubundi nibwo buzima yarabayeho yajyaga gucuruza mu ngo z'abakire mu bagore b'abakire none kuva cyagiye dutangira benda kumufata yabivuyemo ubu ngo barashaka kujya acururiza ku mbuga nkoranyambaga You conveniently left that. Izo detaye kuki utari warazimbwiye ko benze kugufunga n'akantu gato kabaye mwana ntabirenze ushaka ko uri geto cyane pe none umuntu wabigishije utuntu twa geto uri geto cyane pe tuza iri ni isoko ritekanye abapolisi ni gake cyane bashobora no gutekereza kuza kuhasakira ku bashinzwe umutekano baje ucururizwa ibintu byinshi bitemewe mwebwe mukomeze gahunda uko twayipanze na saa 4 n'igice nizigera ntaragaruka mukomeze izi sorinete hari ahantu ngiye mwambaye rinete we izo rinete zirahenze ntuzangize uyacaho abonye mama w'umwana yigisha yinjira muri iri soko yari hano abona Temba ari kumuhamagara Temba ni mwarimu w'umwana we yanga kumwitaba watekereje kubyo twagusabye hari umugabo kumbe Temba mbere yo kuza kwataka rino soko hari umugabo wanje kuganira ndaguye ibindi 5,000 ntabwo bari bumenye ko ari we wabagambaniye sawa
ndakubwira buri kimwe nzi ariko ndakwinginze njyewe undinde cyane n'undi munsi mu isoko ntawe uri bubimenye kumbe dore umugabo hano ucuruza uyakorana na polisi bimeze bite bike baraziranye uyu mugabo ucuruza mu isoko niwe wagambanye na polisi kugira ngo polisi ize kuza abaha amakuru y'ibibera muri iri soko none polisi niyo mpamvu igiye kwataka rino soko ndashaka amasakoshi ya Gucci none se ugiye gucuruza Horsebit and Cleos ayo masakoshi nta muntu ukiyagura icyo bagura ni za barikini hari izo ufite ra Siri Queen bafite amakuru abari kumuha ibintu bikenewe amaninja akunda kandi biba ari byo komeza imbere abashinzwe umutekano isoko baryatatse reka baze basa kano nagakunze nangahe 3 urishyura 3 kumba fande yaje abonye mama w'umwana yigisha basa za muburire ko polisi igiye kuza mukure hano kuko arabizi ko we ntari birye Hebe, uyu mugabo yigisha abana ibintu bijyanye n'isanzure ariko ni n'umupolisi mwibanga rikomeye. I got 2. Attention all units. Unit zose attention. Operation Moyo Omarita igomba gukomeza mwinjire. Abashinzwe umutekano barinjira mu isoko baraparura fande yaje nitemba. Urabizi imeze sawa birishyura. Wise wemera bibiri utabanje no kumburanya. Uyu mugore abanza akaza karangura amasakoshi asa nk'ari seri akajya kuyavugurura agakura utwuma ubundi agashaka imuzi imeze neza. Ngeze hano abura umugore ashaka umutabara. Bibi. Shitwe umutega. Muve hano mugende. Fano mugende police. Polisi dore ngira binjirana. Dore polisi ngira binjirana bacururizwa za magendo nyinshi basakoshi yahita yabika. Tuve hano tugende. Bibi. Ni filime witonze. Yeah. Yeah. Babatayemo imyotsi. Shinzwe umutekano babatayemo iby'imyotsi. Bibi. Yeah. Yeah. Bibi. Yeah. Uyageze hano abona Siri Queen yasigaye hasi. Arakora iki? Siri yaryamye hasi ntamenyereye ibintu bintu, amenyereye ubuzima bwiza bworoshye. You're okay? Yeah. Yes, you can. You can breathe. I got you. Hold my hands. We gotta go. Take your stuff. Take your stuff. We have to go. Do not let me go. Let's go. Baby. Bachan. Batarajya kure polisi irabafata. Yeah. Baby. Barabapakiye nta uyarabibonye ko babafashe. Barabapakiye bapakiriye mu mukwabo. Hari igihe uri ahantu polisi yakoze umukwabo ikaza abantu bose bahari nyine bakaba babafashe. Baby. Baby. Ndashaka kugira umuntu tuvugana babazanye igikondo. Umva uri guteza akavuyo kadakwiriye witeza abantu. Umva mwitwirengagiza. Umva ngwino tuvugane. Mfite umwana muto nasize mu rugo kandi nijye ugomba kujya kumufata ku ishuri. Umwana wanjye afite imyaka 8. Muvandimwe ndagusabye. Ngwino bariho duhera hano no tubaza rero. Wirewe nanjye turi kumwe. Yego uyu nguyu turi kumwe rwose. Bahita bajyana.
babahereho n'ubundi babanza kubajyana kuko badacuruza bakababanza bakabahata ibibazo bakamenya ibyabo natwe mutureke babaza nyana twe nta kintu kimwe twaguze hariya pe mutureke tugende muziranye mute She's my sister-in-law. uyu nguyu ni muramukazi wanjye twari tuje kureba isoko uko rimeze nimba hari akantu twabonamo muri amarangamuntu yabo umwana wanjye ararwaye ni umwana uba ukeneye kwitabwaho cyane mfite kujya kumufata ku ishuri yaraje arayibona tubwire mwakoraga icyo Kong Tower mva yabaciriye isiri hariho yahamagaye aramwongorera umwana wanjye ari wenyine ku ishuri nta wundi muntu afite arankeneye baza bongorera uyu kapiteni Darada aravuze ngo mubarekure batashye bahise babarekura igitaraganya Fanda aravuze Sire yarumiwe yaramenyereye kurya amafaranga atakobokeye kwiryamira ngo gusa umva twagiye mu nyubako barayataka baradufunga This isn't narcos, BK. They could have knocked us the fuck up. uzi ko bari kutwica ariko We now have nothing. ubu nta kintu kimwe dufite nta mafaranga nta nubwo twaranguye Our own blessers. harya wangiraga inama ngo tugomba ngo kwigira ngo tukaba bashuga dadi bacu ngo ntidukeneye ba blessa Here from the start. Let's just go get the kid and then I'm out. urabizi genda ufata umwana wawe ngiye no kubivamo bino pe bigenze bite bigenze bite hari telefone yakira ahita yirukanka urebe Sire itangiye kumbwira ati ibintu wangiraga inama ngo twigire uzongera kurangura he Riyo yaje no ku ishuri bari guhamagara ngo Riyo kize ku ishuri umwana yuriye urwego ajya hejuru yuriye igikwa icyo hejuru Riyo mama yaje hano yurire hakana bari kugaseka abandi bana bagasakuriza n'umwana wanga urusaku iyo bari kumusakuriza bari kwitekerereza isanzure avuga amazina y'imibumbe Why are we up here? kuki turi hano hejuru Anything weird or wrong with setting up some scaffolding? nta kibazo rata kirimo kuba wuriye hano hejuru Quite peaceful. hano hejuru ngende umva hari n'amahoro hatuje ntago namanuka kubera iki karabereka kumbe kinyariye bagaseka abana nawe urabazi Okay. bana batinya umuntu baseka buri muntu mukuru nta kintu wamuseka ngo kigire icyo kimubwira ubuse waseka umuntu mukuru ngo yakoze iki yari afite ibiceri bye nawe yaguseka ariko utwana duto dutinya abantu baduseka baduserereza umva nanjye nanyaye ku buriri kugeza ngeze imyaka 12 ni ibintu bisanzwe ku bana bisobanuye ko ufite amazi menshi umubiri umeze neza bituma n'uruhu rwawe rusa neza umva kubeshya mwana tumanukane noneho twese Sire ariko nubwo disi yari Sire ariko disi azi kwita ku bana no kubeshya abana akana yagakubise injuga zirafata we wabeshya umugabo wubatse akaguha amafaranga kubeshya akana bikakunanira Auntie Pink is fine. Auntie Pink imeze neza ngo ni Auntie Pink Queen Pink kana bagakwiye bakazana hano Leo's mom. mama wariyo ari hehe Come, let's go talk. ngwino tujye kuvugana ni ku ishuri dore Sire ariko ukunda bareba barimo ngiye kwinjira hariya ndaje ugume hano You okay, baby? iyo umeze neza mwana muto ajya kumviriza ni ishuri nyabakiri ryemerera abana kunyuzura umwana mugenzi wabo ibi ni ibiki mukora mukwiye guhura n'ingaruka namwe murabishyigikira nk'abayobozi yibereye kuri chat we uri kwigira nkaho utari kunyumva niwe ndi kubwira Miss Msinga ubethwe ibhola ebaleni wazichamela and we can't punish the whole school. none se umwana wanyu nimba yinyariye abana bakamuseka ubwo ishuri ryose turi hane turi kubite Can I tell you what the problem uzi ikibazo umwana wawe afite hano Esikolo iri ni ishuri ry'abana buzuye mu mutwe kandi umwana wawe arwaye mu mutwe umwana wawe akeneye kwitabwaho birenze ntago yakagombye kwigana n'abana bazima tuza ibeshya unkubite urebe ko umwana batamwirukana burundu ndahamagara umuyobozi wa Minedik Minisiteri y'Uburezi yina njyewe ndihabara rye ndi Saidi Chiki tujya turyamana uranyumva ibyo bintu basigaye banabikangisha we Ramwumva ariko Sire Queen umva bifite inzira bicamo rero byose ukandika njye mfite kugenda nimba mufite ikibazo mwandikira ubuyobozi
No worry, my son. Ntugire ikibazo. Stupid school for Mwana wanjye ntabwo azagaruka muri kino kigo cyanyu cy'ubugoryi. Kuri yarakaye. Barabwira ati umwana wakwiye kwiga mu kigo cy'abandi bana bameze nka hano higa abana buzuye. Umwana w'umugore asa nk'ukeneye utuntu kwitabwaho cyane. No kwita ku mwana wanjye birangoye. Uri gukora uko ushoboye. Government schools. And they have schools for Leo. But we've been on this waiting list. Hari amashuri ubundi y'abana nk'abari ariko ubu uri kuri liste ku buryo kugira ngo uzabone irindi shuri bigorana. Bishyura 200,000. Ibihumbi 200. Nabikura he? That's all I need to get. Nka miliyoni 20 ubwo ku mwaka. Ubundi umwana wanjye kugira ngo yige mu ishuri ryita ku bana bameze nkawe nuko nabona 200,000. Miliyoni 20 z'amanyarwanda. Bihenze. Umwana hano yifitiye ikibazo bari ibintu bijyanye n'agasaku gake biramujena mu mutwe. Mbega n'umwana uba ukeneye kwitabwaho cyane. Mama. Yego? Alright. Bisa neza. You never have to worry about me. Nje nukajya umangayikira, sibyo? Is it right? Mama wawe iteka urameze neza. Abona karashika. Auntie Pinky yana. None se na Auntie Pinky no ameze neza? Lala. Mva nkubwire. Agayeno auntie wako ne. Ura ntago ari auntie wawe. Uriya ni Hey little man. Bite mugabo muto. What chapter are we reading? Turi gusoma iyi chapter ubu noneho. Event Horizons. Turi gusoma Event Horizons. Cool, that's. Mbega byiza. Kaza kumuyambira kana kamukunze disu no muntu. Uyerumi wakana kikundiye karashika. Karashika ariko wowe umuntu yatuburira abagabo gutuburira kana kakamwimvamo bikamunanira. Ntago waba uri sireye. Waba ukeneye. Maybe another time, do you okay? Ahari nzagusomera ubutaha sibyo? Kana kamwikundiye disu. Kikundiye anti. Twana nta mutima mu bibayi. Mama nawe yarumiwe. Yarazi ki karashika itabasha kumvikana n'abana. Kumbe disu afite umutima mwiza nubwo ari akaninja. Ari amaninja agira n'umutima mwiza. Hari ukuntu usanga amasire y'ibara abantu mwita amasadunda bafite umutima mwiza kurusha ngo n'uw'abantu biyita ngo nabarokoresha. Niko mikoroje najya mbwira ko yibera mu maninja, mu mbari. Na Kadafini kajya avuga. Look, I know today was a lot. Ndabizi uyu munsi byari byinshi. Byinshi gusa. Habuze gato ngo nikubita hasi bankandagire mfe. Habuze gato ngo mfungwe. Manjozo yagupi. Ugiyeze? My Uber's taking me to the Houghton. Have a cosmopolitan and figure some shit out. Urabizi, ngiye gufata Uber injyane ngiye kwitekerezaho. But can I just say something? Ngira ikintu nkubwira. What? Iki? For myself something. Yes. Yes, to be your own woman. None se hari ikintu nigomba ukwiye kwigomba kwigira. Ukagira urugo rwawe, ukagira amafaranga yawe. Ukagira imodoka yawe nk'umukobwa byawe wavunikiye. Sasa bano bagore bakuze bazi ko umugore agomba kwigira. Abana b'iyi minsi byo ntago bashaka kubyumva. Bazi ko umugabo agomba kubagira. To never have to need another man like Umani. Ugomba kwigira ku buryo utazongera gukenera umugabo umeze nka Mandla. Cyangwa Sugar Daddy wari wese. We can make that happen for you. Ibyo kandi birashoboka wabyikorera. Fine, well, Mandla gave me 70k a month. How much can you give me? None se uriya mugabo Sugar Daddy wanjye yamaga 70,000 ku kwezi. Wewe uzajya umangaye 70,000 ku kwezi ubwo nuyabara mu manyarwanda na amafaranga menshi cyane. Zishobora kuba zigera nko muri miliyoni nk'esheshatu eshanu zirindwi. Wowe uzajya umangaye? Well, if you sell 20 bags a month, that's 600k minus the overhead, so 560, that's about 280k. Bivuze ngo tugurishije amasakoshi yatangiye kumubarira imibare, tugurisha amasakoshi 20 buri kwezi tukaya tugurisha, bivuze ngo buri kwezi wajibona nk'ibihumbi 280. Just taking a few pictures of icyo wakoze ari ugufata ifoto gusa. Making over $500,000 a month from nothing. Mwende magambo rashaka kuba ko twakorera hafi igice cya miliyoni. Sofunanye loan. Rebi? Asekwena. I'm calling for my dues. Orusukoshe utankolot. Umva ngo wamagaye ngo nsubize amafaranga yanjye wansigayemo. Utewe na wazabandi. Wambwiye kuziranye n'abantu, ndagira ngo duhure umuze n'abantu. Ese aza kumureba. Very connected. Cyane nziranye n'abantu. Ukeneye iki? Barita matawaso I need a new supply for. Ahantu najyaga njya gukura amasakoshi polisi yahatatse nkeneye umusapura yamushyujya uzajya unsapuraying. The towels. Stuff got up with Julius is not bad. Kano kantu ni sawa kakora. Sure. Bahise bacaho. Ajye kumuhuza n'umuntu wajya umuranguza none ibintu akoresha amasakoshi ya pirate yajya agenda no akahita akoramo no pirate zindi za nyazo.
uyu muntu tuje kurana ninde nugira ikibazo uyu niwe muntu wagufasha niwe ukeneye baje hano ntubashe kureba umukobwa ahantu yaranguraga muri Hong Kong Tower uyu amabere arabanza arayazamuye urakora ibiki kuzi kurangaza amabere tuje gura n'umuntu uzajya udusapuringa amasakoshi ntago tugiye muri audition yo kugira ngo urebe ko wabona umushuga dadi mushyashya umva kuba namurika gatuza kangerega nta wamenya mana umukiro uhindura ubuzima aho muhuriye nawe uri kujya ufungura gatuza nta wamenye bano bantu nyine babyara bagiye mu mutwe kuko serivisi yose wahabwa ruka hanini waba wakoresheje umubiri wawe kurya hano hose agiye abanza akareba agatuza nimba kararitse kari hanze hari aho binjiye rebe biba byaramugiye mutwe kuko ibintu byica baragiye ageraho ni umubiri uba warabimukoreye nyine rero bimujya mu mutwe kubimukuramo byagorana bageze hano basanga hari bounce hari inzu muze tugende yego ko mbego mbonsa urebe nateruye ibyo wejya imbere komeza imbere tuza bifitiye ubwoba ntabwo amenyereye abantu nk'aba kandi ugasanga umuntu nk'uyu nguyu ntabwo atinya bya birwara ni boyiro ariko bageze hano amafaranga yawe uraza kuyabona hari ubasanze kuri telefone ari kuvuga ati amafaranga yawe uraza kuyabona rebe kagabo basanze hano kakaribwe turakagabo ukuntu kareba shira hano urashaka iki bose uribuka ibyo nakubwiye Beke yambwiye ko ushobora kuba waduha amasakoshi ya feke ariko meza niko Beke yakubwiye muve hano mugende hari abo yirukanye n'udukobwa tuba turi kumwe nawe nta gaciro babaduha we tukubwa tukiri duto ducaho ubona ariko no na princess gikomangoma ngende umwe influencer uramwumva ariko none se turavuga ku rwego rungana iki nta mezi make rwose ukajya unsapurayinga bakwishyura nk'ibihumbi 50 ukaba amasakoshi 50 Beke uri kunyangiriza igihe ari udufaranga ubwira umuntu umenyereye gukina amadira arimo ibiceri byinshi akumva uri kumwangiriza igihe 50 kweli nyizera boss gukorana n'uyu mugore birimo amahirwe menshi oya nta mahirwe arimo ratawe tutakwizeza ibitangaza turi gushaka umuntu udusapurayinga amasakoshi make nabwo yo kwicururiza Beke bwira uno mukobwa wigize uwa danje n'inshuti imeze nk'indaya bansukire mu nzu influencer yarumiwe ni ukuvuga ngo hari ahantu ngererega umuntu wese akakubona ati bwira iyo nshuti imeze nk'indaya n'uyu wigize ngo ni doyenne basohoke hano shana niyo mpamvu ucoga mu mazi y'ibiziba irebe wambaye ikote rya LV rya feke imikufi wambaye ni ya feke nabura bukobwa ufite imyaka ingahe bwana bw'imyaka 15 bw'ubukobwa biteye iseseme wa mugabo we twigendera umugore yaranamusomeye itacaho kigabo cyararakaye baragisomeye geze hano basanga bounce we muratuka umukire ukira mbwa ati wambaye ikote rya LV riciriritse ubwo si Louis Vuitton n'ibishanete bya make biciriritse fatuyo Beke urabizi ninongera kukubona we n'izi ndaya zawe hano mwese nzabazirika batwike uranyumva bacuruza amasakoshi ahenze ya fake online ejo bagurishije isakoshi 30 nirebera mwereka amasakoshi y'umukobwa ntari birye higo reba hano yese kumwereka bafite ukuntu bacururiza online uyaza kureba dore iyi sakoshi ubona yarayirebye
iyi ni ya feke cyane boss. Aba bagabo nabo baza agaciro k'amasakoshi kahenze, usibye njye utakazirega abandi baza agaciro k'amasakoshi. Uriya mugore ni umunyemaji, isakoshi azigura ari pirata akagenda akazikora utuntu twa danje akazikora amasakoshi arenze. Amafaranga yagurisha isakoshi ngiye nayibone n'amaso yanjye. Nuko polisi wenda yaje kwata akantu yaranguriraga kura y'imbunda. Boss nawe rega kuva polisi yakwata kariya soko nawe nta kintu uriho muri kano kanya. Urabakeneye bano bantu ngo mukorane. Uyu mugabo bivuze ngo nawe yacururizaga cyangwa yarangurizaga muri rya soko polisi yatatse. Bivuze nawe ngo muri iyi minsi yasubiye inyuma. Keneye abantu akorana nabo. Mumbabarire bada, mumbabarire hari ukuntu mpubuka muze tuganire. Ngo mwagurisha isakoshi 30,000. Inkuru yabaye kimomo. Mureke dukorane. Ukeneye iki? Mukuru bahise mukubita amasakoshi. Nkeneye stoke ungurize njye nkwishyura buri uko maze kugurisha. Ndaguha stoke mbere pe ujye ugenda ukora unyishyure nyuma. Nje nawe tujye tugabana 50-50. 1,000 rand a bag is already overpriced. I mean, the hardware is fine, but the rest is trash. Umva, wozajya imisakoshi ariko biriya bibindi byo ntacyo bivuze. Icyo nyeneho ni bwa bwuma bwa original, ibindi by'inyuma ntacyo bimaze. Uzatuguha 10 dutware 90. Wibuke ko ngiye kubakopa. Tuzajya tugabanira hagati. 750. Mu yandi magambo gukeneye 750. No, oya 40 turagwa 30. 50k cash. 30 kwijana. Utugurisha ibintu bihagaze 50. 20. Tuzajya ducuruza ibikapu bingana iki ku kwezi? Ibikapu amasakoshi 20. Ayo masakoshi ni make. We can do 40. Twakora amasakoshi 40 mu kwezi. 60k in your account for ku kwezi ukajya winjiza amafaranga angana n'360. Nubibare mu manyarwanda ubwo ibyo bintu nama miliyoni menshi bari kuvuga hano. Sawa. Ibintu wacira mu kiganza barumvikana. Yarumirwa. Nanjye ayese kusa nka karashika twagusuhuza barakangiye. Regara amaniga amaze kwisobanukirwa bamenya agaciro ka. Hari ukuntu usuhuza karashika nk'iyo wari ufite amahirwe ukabura yihaye ikagusiga ya myaka bakuye mu bagabo. Niyo mpamvu udapfa gusuhuza karashika yose ubonye. Muzare yuko ari njye nsuhuza. Ngiye nguha umugisha wanjye nsigarane ku mwako wawe wakuye mu iki n'iki. Kari. Do yaba yateretse n'amaso ageze hose. Banyita Temba. Pinky no. Witwa Pinky. Chill. I can introduce myself. Wenzi kwivuga ariko. Your sister? Murafukana? Yeah. Cyane. Did you know? Ubimenye ute? Kandi yabumvishe kare kuri polisi. Wasemel moth. Deep KZN. Are you okay? Mise neza? Yeah, I'm fine. Mise neza? Why wouldn't I be? Kubera iki namera neza? Kumbe nuko abizi ko kare bigeze kubafunga. Nabonye wamamagaye kare. I wanted to check if Leo was coming in. Ndashaka kumenya nimba umwana wari buze kwiga uyu munsi nta kindi. Uyu mugabo nawe yabahishe kare umupolisi arabihorera. What brings you into? Niki cyakuzanye muri uyu mugisi? BK is teaching me about. BK naje nga yigisha ibyerekeranye n'imideri. That's right. Umubonye ni wamenya ko ibyo bintu by'imideri abizi. Arise hingeke. How was Leo? Leo ameze ate? He was great. Leo yitwaye neza mu ishuri. Choice career which is becoming an astronaut. Uyu mwana kariyeri ngashaka kuzakora no kuzaba umwastronaute. Specialist at NASA. Ngarashaka kuzakora muri NASA. Bya bigo nyine byita cyabikurikirana ibera mu isanzure. Umwana wawe ararenze. So listen, I don't know. Umva sinzi akazi ufite ukuntu kangana. Ariko I don't know. Sinzi. Maybe you'd want to. Numvaga hari wenda ufite akanya. Wise wemera bibiri utabanje no kumburanya. Uyu mugore abanza akaza karangura amasakoshi asa nk'ari seri akajya kuyavugurura agakura utwuma ubundi agashaka imuzi imeze neza. Ngeze hano abura umugore ashaka umutabara. Bibi shitwe gutega muve hano mugende polisi dore ngira binjirana. Dore polisi ngira binjirana bacururizwa za magendo nyinshi basakoshi yahita yabika. Tuve hano tugende. Bibi filime witonze. Yeah. Yeah.
batayemo imyotsi ushinzwe umutekano batayemo iby'imyotsi bibi yeah. Yeah. Baby. Yeah. Uyageze hano abona Siri Queen yasigaye hasi. Arakora iki? Siri yaryamye hasi ntamenyereye ibintu bintu, amenyereye ubuzima bwiza bworoshye. You're okay? Yeah. Yes, you can. You can breathe. I got you. Hold my hands. We gotta go. Take your stuff. Take your stuff. We have to go. Do not let me go. Let's go. Baby. Baca hano batarajya kure polisi irabafata. Yeah. Baby. Barabapakiye nta uyu yarabibonye ko babafasha. Barabapakiye bapakiriye mu mukwabo. Hari igihe ubura ahantu polisi yakoze umukwabo ikaza abantu bose bahari nyine bakaba babafasha. Baby. Baby. Ndashaka kugira umuntu tuvugana babazanye igikondo. Can you shut up? You're drawing the wrong kind of attention. Umva uri guteza akavuyo kadakwiriye witeza abantu. Umva mwitwirengagiza. Umva ngwino tuvugane. Mfite umwana muto nasize mu rugo kandi nigigomba kujya kumufata ku ishuri. Umwana wanjye afite imyaka 8. Muvandimwe ndagusabye. Ngwino bariho duheraho none tubaza rero. Wirewe nanjye turi kumwe. Yego uyu nguyu turi kumwe rwose. Bahita bajyana. Babahereho n'ubundi babanza kubajyana kuko badacuruza bakababanza bakabahata ibibazo bakamenya ibyabo. Natwe mutureke. Babazanyana. Twe nta kintu kimwe twaguze hariya pe. Mutureke tugende. Muziranye mute? She's my sister-in-law. Uyu nguyu ni muramukazi wanjye. Twari tuje kureba isoko uko rimeze nimba hari akantu twabonamo muri amarangamuntu yabo. Umwana wanjye ararwaye ni umwana uba ukeneye kwitabwaho cyane. Mfite kujya kumufata ku ishuri. Yaraje arayibona. Tubwire mwakoraga icyo Kong Tower. I'm sorry. Mva. Yabaciriye isiri. Haro yahamagaye aramwongorera. Umwana wanjye ari wenyine ku ishuri. Nta wundi muntu afite. Aranyeneye baza bongorera uyu. Captain Dalada aravuze ngo mubarekure batashye. Bahise babarekura. Igitaraganya. Fanda aravuze. Sire yarumiwe yaramenyereye kurya amafaranga atakobokeye kwiryamira ngo gusa. Umva twagiye mu nyubako barayataka baradufunga. This isn't narcos, BK. They could have knocked us the fuck up. Uzi ko bari kutwica ariko. We now have nothing. Ubu nta kintu kimwe dufite, nta mafaranga, nta nubwo twaranguye. Our own blessers. Harya wangiraga inama ngo tugomba ngo kwigira ngo tukaba bashuga daddy bacu ngo nidukeneye ba blesser. From the start. Let's just go get the kid and then I'm out. Urabizi genda ufata umwana wawe ngiye no kubivamo bino pe. What? Bigenze bite? What is it? Bigenze bite? Hari telefone yakira ahita yirukanka. Urebe. Sire tagiye kumbwira ati ibintu wangiraga inama ngo twigire uzongera kurangura he. Riyo yaje no ku ishuri bari guhamagara ngo Riyo. Kize ku ishuri. Umwana yuriye urwega ajya hejuru yuriye igikwa. Ijya hejuru. Riyo mama yaje hano yurire hakana bari kugaseka abandi bana bagasakuriza n'umwana wanga urusaku. Iyo bari kumusakuriza bari kwitekerereza isanzure. Avuga amazina y'imibumbe. Why are we up here? Kuki turi hano hejuru? Anything weird or wrong with setting up some scaffolding? Nta kibazo rata kirimo kuba wuri hano hejuru. Quite peaceful. Hano hejuru ngende umva hari n'amahoro hatuje. Ntago namanuka kubera iki? Karabereka kumbe kinyari.
hinyariye bagaseka abana nawe urabazi. Bana batinya umuntu baseka, buri muntu mukuru nta kintu wamuseka ngo kigire icyo kimubwira. Ubuse waseka umuntu mukuru ngo yakoze iki? Yari afite ibiceri bye nawe yaguseka, ariko utwana duto dutinya abantu baduseka baduserereza. Umva nanjye nanyaye ku buriri kugeza ngeze imyaka 12. Ni ibintu bisanzwe ku bana. Bisobanuye ko ufite amazi menshi umubiri umeze neza, bituma n'uruhu rwawe rusa neza. Mva kubeshya mwana. Tumanukane noneho twese. Sire ariko nubwo disi yari sire ariko disi azi kwita ku bana no kubeshya beshya abana. Akana yagakubise injuga zirafata. We wabeshya umugabo wubatse akaguha amafaranga, kubeshya akana bikakunanira.